Assalamu alaikum ардактуу Ушкор каналынын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, ат ышкыбаздары, амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн ноокаттан салам айтабыз. Бүгүн 2022-жылдын 17-апрели биз ноокат мал базарындабыз. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпайсыз. Көрүп атып, лайк басып коюңуздар. Биз чыгарылышыбызды баштадык. Ушуну менен баштайбыз. Бул жаш кандай балака? Полторашкабы? Эки чалек тишин ачыңчы, битте көрүп коелучу. Эме болуп атыптыр да. Бою 1.60 тегереги окшойт а? Порода үстүбү, породасы кандай? Абакан. Суту колу таза. Абакандан келген. Минилгенби, миниле элекпи бул эми? Жамы минилип тура? Мындай эмелери турат. 4 го. Эми баасын канча деп атасыз полторашканы? Баасы 300 миң деп. 300 миң сом. 300 миң сом экен. Номерди айтыңчы, кызыккандар болсо байлансын. 0550 менен 105710 номери менен, ээси менен байланышсаңыздар болот, көрүүчүлөр. Чыгарылышыбызды улантабыз. Бул данчага окшойт а? Жаш кандай бул? Бышты 3 жаш. Бою 55-60 аралыгы экен, а? Миниле элекпи бул? Чала. Чала минги. Данчак издегендерге. Эми бул данчактын баасын канча деп атасыз? 250 миң сом. 250 миң сом экен. Ээсинин номерин дагы калтырып өтөбүз данчак издегендерге. Номерди айтыңчы. Номерди алам, өз номерин калтырайын. Ээсинин номерин айтып өтсөк эми? 0559 менен 00 06 70 номери менен байланышсаңыздар болот экен, данчак издегендер. Турду Мамат, бул канча жашар? 5 жашар. Бул порода кандай? Баштары эле өзгөчө го жаныбар. Ничке нерсе экен, а? Кашкасы бар. Баасы кандай баасы? 150 миң сом. Номер канча менен? 56 556 менен 00 08 03 номери менен байланышып бересиздер. Мына Абдулла экенин баласы, Турду Маматтын аты. Бул ат жаш канча жашар? 6 жашар. Бою канча чыгат мунун? Породасы кандай? Бүгүн Россиядан эң чоң ат ушул окшойт. Бүгүн базарда канча беришип атат? Баа болтабы? Ушул жерде баа болтабы? Канчага чыкты? 245 миң баа болуп турабы? 245 миң сом баа болуп ушул жерде турат экен. Iki yüz 50 ming so'mga chiqibdir. Altmış beş biresinde. Altı yaşar ekan.
Verin razı tutmaya basın. Aytın barakan. Var mı 70'e böyle? Aytın barakan. Evet. Bunu saysan bu. 700. Evet, 700 saysan. Pazarın da oraya çıkıyor. Bunlar 300 dolar. Ha, o kadar bu. Bak uzay şimdi satal değil mi? 270 oldu mu? 280 bu. Var böyle ki uzay. 90. Yok akıma şıvracı yok. Razı Ne kadar? Evet. O da başlık. Satayım. Malum ben. Zorlan ben. O ha. O menge göre 10 bin koy vergini. Ve menge göre özünde parmaz değildi. Bu sportu var ya. Biz menge göre. Biz halız adamız. O dinleyi girmemizin anı. Bak hursa yiyeyim. Bak böyle. Bak böyle. Ne ettim ben? Ana 300 ne diyor? Ne kadar bu hafta ma basa bola. Atıyla ne alır 300. 5 milyon koy ve zam olmadı. Bak böyle. Bak. Ya var demin. Ya sen Aldılar kaça aldı? 5 son bir tane 300 yok. 300 ge 5 koy geliyor. Ya koyma açacak adına vazgeçler. Kaç kadar kadar. Bu da taraga. 300 ge satalasılar mı oğul balalar? Var bereke. Var. Var bereke. Var bereke. Var bereke. Var. Var bereke. Ver. Var. Ver hadi ver. Var. Ver. Ver. Bak. Var bereke. Berekası versinler. 300. Ver. Ver. Çarptan. Onun için apartman. Ver. Ben vergine bu 300 milyon. Kursam. Ona yapara beni. Bak kursam. Ver. Kursam. Ona ol. Hem ne yapar? Aldım ben aka. Bak kursam. 300 mingga ketdi. 300 ming so'mga ketdi. Satıldı. Tamam gitti. O'xshash bular. 18. Sonda 4 yosh. Minilgan bu, minilakmi? Rossiyaning qaysi kon zavod ekan? Oblast. Qaysi? Novosibir qaysi? Bu yerda kelganmi? Novosibir bo'lishi kerak. O'xshash ekan. Liniyasi 1 ekan-da konni. Bolalar qanday ham bahsi? 300 ming so'mdan. Ko'p 300 ming bu. 300 mingdan, ha? Minilib ham o'ltira. Minilibdir. Nomer qancha menen ham? Yoma ko'kroqlari jo'n. Bunda jengillar, tijoloz emas bular. Nomerni aytingchi. 0555 menen 55 32 75 72 nomer bilan baylansanızlar bo'ladi. Gördüğünüzler sizlerge ko'rsatib o'tdik. 18 tabrolari var. 300 ming so'mdan deb aytildi. Kim adlaga siz qiltasiz bu? Bu bozorda Adil aka bu sizning bolangiz bu. Gavingiz dalavi? 270 degan pulni taniysam. Men qora. Nima otingga bo'ladi? Yosh qanday ekan, Seymutmi? 270 ga berilasanmi? Bak. Odamlar vay kam mafiya qilyapti. Neydi?
Var var. Var. Var 70. 70'e kursan şimdi. Özünüzge bağıltasız bunu? Özün yeter. 10.005. Attılar. 280. Sen senge kursan ne batına bana işler yapın. Oldu mu kursan mısın? Yaşkanday. Oldu mu? 280 miyiz? Uluk. Ötkende adlak eden sen alıp atkanda atam dep algansın. Berçem atanga mına. Ötkende oşo sözüň bar sen bir ay murunku. 280 miyiz? Bak. Bak. Ver ulan. Jaş kanday özü? 3 yaşmıştı bu. Topla doğru 3 yaşarı. Kiloyuna uçuk koysan. Az 10 bin koydun. Ne koydun? Koşarı zamanı. Sen ettin. Olacak mı onlar? Oo abla. Sen abi aynı para çıktı. Oo siz kara öyle iş var. Kaç tane siz kara iş var? Bak. Ver 10 bin. Bir an doktor duruyorum ki sulayıyor. Yerinde. Bak buna şu. Kursan mısın? Sen koy verirsen. Olsun. Koy verirsen mi? Ne olur? 290 200. Biraz 300 min. bereketi bak. Yendi oldu mu? Ver Allah. Var bereket. Bereket. Var ne? 300 minge usul çıktı buna. Bıştı 3 yaş. Ulu bereket abi şunu. Çok am yapın. Gel şey sen bizim ben bozdun. Bereket bağ mı oldu? Var bereket edin. 10 bin hoca da var. Bak. Bozdu mu? Ya oğlum. Öyle beni kara. Otuna gelin bırakma. Dün de öyle. Var dedi. Bozdu mu bereket? Ya tamam. 120 bin. Hayır, 315 derken 5 bin lira. Şurada emeği de gelin. 320 abi bu kadar. Asa veren. Ver salat koşan mısın? Var be bu. Yerim. Evi bir. Olur burada masaya bu katlıkta açık olur ha. Bir. Oğlum. Var arkadaş. Kızım bana ver. Bir. Bir yaşlı oldu. Oğlum. Bir yasak geldi. Oğlum. Oylavan boktu. 5'ten koştu. 320 adam harcayalım. Bir dakika böyle koş. Farkın bir şey oldu. 20 abi. Sırağa mı çekirme özünüzem? Vereme. Bozdu mu? Kulüp bu. 8 yaş. 88. Figuralar öyle başlaça. Onun denemişçileri. Da vurçu. Boyu 60'tan büyük ha. 65-70 var ha. Yürüdün ateken. Bağısı kançaya mı bulattın? Bağısı 250 bin som. Numeriniz kança menen? 0999 menen 01
01 33 nomeri menен байланышсаңыздар болот. Ушул тор аттын ээсинин номерин калтырып өттүк. Мына чоң бээлерди да көрсөтүп өтсөк. Булар канчадан эми баалары? 200дөн кеми бар экен. Боозбу? Беркиси боозбу? Баласы өлүп калды тууп. 150'den bulağı 150'den. 200 миң сомдон. Номер канча менен? 0559 менен 65 45 00 номери менен байланыша бересиздер. Мына бооз чоң бээ издегендерге. Мына чоң бээлерди да бүгүн аралаштырып туртайлы. Нерде да чоң бээлер турат. Bazı görsetip öttük. Ya bu torunun bazı kança eкен? 500. Ekovi bir mi? Bulçu. Bu da 500. Realni. Nege bular ne bağları kımbatırak? Gigant beyler de az mı? Kana boyu kança? 70'ten öde gene. 500 ming somdan eken. 1 milyon eken de ko. Kameçe? Kami değil bozuldu. Kança yaşayan bunlar? Yaş. 15'er 6 yaşar. Jaması kısır beko öten ha? Nomer kança menen çoğun bey izlegenlerge? 078 menen 27 49 39 nomeri menen байланышсаңыздар болот неке. Ой, өлчөңгөн эмес бе? Ne oldu? Biz 78. 78 mi bul daje? Nol 70 olsaydı. 70'in tegereği şunday eкен ha. Bazarda ең çoğun atтай bolgan бээлер ушул экен бүгүн. 70'ten жогорку. Bu kulundu ve kança oltat? Kança öğretası var? 61 verdi. 61. Kulundu. Boşku var. 61 ming somna bağ olturat. Kulundu menen. Бұл жерде дағы чоң бе kulundu menen turat. Paypaqtığı bir eken. Törcüs balası menen mi? Balası erkek mi kaç boz? Erkek. Nomer kança menen? 0999 menen 96 59 96 nomeri menen байланышсаңыздар болот неке. Balası 5 kaşka eken janavar erkek. Balası menen 400 ming som dedi. Mına çoğun beyler aябай көп kiriptir bazarga. Bu taybı jaş kanday bunun? Bundan bas kança kara kunanın? 150 ming som. 150 ming som dedim. Bunda 07 tabrolu çım kara kunan. Nomeringiz kança menen? Karmap duramaz diye gazetesi. Ha, bu birönükü mü? Birönükü karmap turat eken. Bu yerde da bir. Jaş kanday eken? 1 yaşar. 130 ming som. Sana jakşı eken ha? Kançaga geldi bermediňer? Sıraylaak bir bazar. Nomer kança menen? Telefon nomer. 0706 42 70 10 nomerine байланышсаңыздар болот неке. 130 ming som dedi. Bunun jaş kandayım? 2 yaşar. Bağası kanday eken bağası? 120 ming som. 120 ming som eken. Parodasçı? Karabayırlı. Nomer kança menen? 0779 menen 91 00 06 nomeri menen байланышсаңыздар болот неке. Bu jaş kanday? Baltaraşka. Bundan çıkma.
Bağısıçı bağısı. 100 bin som. 100 bin som eken. Iyisinin numerini daha kaldırıp ötsek. 0559 menen 29 24 00 95 numeri менен байланышсаңыздар болот экен. Bu Karatay'ın yaşı kança gene? 1 yaş. 1 yaşar taydın bağısı kança? 110 bin. 110 bin som. Kayaktan gelgen? Bişkek. Nomer kança menen? 0557 menen 777 044 numeri menen байланышсаңыздар болот экен. Bişkekten alıp geliniptir. Hormatly görүүчүлөр, biz ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер лайк басып коюңуздар, саламатта эфир аркылуу кездешкенче саламатта калыңыздар. Лайк басып каттала элек болсоңуздар, биздин каналга катталууну унутпаңыздар.